Din hija l-podda numru 474 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn The Black Horses, Carlo Muscat, Progressi Lesti u Toby fl-imkien ma' Raquel. U biex nibdew illum, Emma Muscat. This darkness pouring down on me, and I can see it's blinding me from seeing things affecting me. I just can't seem to find a way, trapped in this world and locked in. No way I'm tuning you in. You're so mistaken, you think I'm hurting. For my sake you can't go and hide away in hell. You're so mistaken, you think I'm burning, flaming on the inside, but I won't show you what I am. So alone, just attitude at me, rising fast to reach the top, but we both know you can't catch up. So alone, just attitude at me, conversation bouncing back and forth with you and me. Oh, yeah. And even when the sun don't shine, you keep on coming into mine. I just can't seem to find the way, trapped in this world and locked in. No way I'm tuning you in. No way our solidarity will win. You're so mistaken, you think I'm hurting. For my sake you can't go and hide away in hell. You're so mistaken, you think I'm burning, flaming on the inside, yeah. So alone, just attitude at me, rising fast to reach the top, but we both know you can't catch up. So alone, just attitude at me, conversation bouncing back and forth. Play hard, stay strong, don't give up. You're so mistaken, you think I'm hurting. Ooh, 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 ooh. So alone, just attitude at me. Ooh, so alone, just attitude at me. Alone minant Emma Muscat laqana għal-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant numru 474. F'din is-sensiela llum issibu l-poddati l-oħra kollha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn isibu wkoll id-dettalji għal dak li għandna fil-poddata tal-lum u anke affarijiet oħra insomma li għandhom x'jasbu ma' mużika mod ieħor. Sibu per eżempju bħalissa illi għaddejjin niġbru il-voti ta'kom għal diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2016 u fostom hemm il-Black Horses fil-kategorija tal-Maltin bbażati barra. Andre Camilleri u għed mill-Black Horses se nisimgħu hawnhekk flimkien ma' Mexico Lindo. Is-silta jisimha Raven's Cry. I'm in pain and disarray. Try and face another day, and the moon
Horses and Mac flimkien ma' Mexico Lindo u Raven's Cry. Kif għattilkom dik hija waħda minn dawk is-siltiet li daqqejt illum fil-poddata tagħna biex norbtu ma' disco recordings oħra mill-2016 li intom issa qegħdin tivvotaw għalihom biex fil-poddata li jmiss ngħidulkom x'għażiltu intom bħala l-favoriti tagħkom mis-sena li għaddiet f'diversi kategoriji. Pereżempju, fil-kategorija tal-albums hemm dan l-album li ġej issa. Sa nisimgħu diversi siltiet minnu arranġati hawnhekk anke f'video illi apparti li tistgħu taraw permezz tal-video tal-poddata tal-lum subuh ukoll permezz tal-website tonysan.com li semmejtilkom ukoll aktar kmieni. Qed nirriferi għall-album mela Explorations minant Carlo Muscat.
Carlo Muscat hemmek flimkien ma' diversi mużiċisti li kollaboraw miegħu fuq dak l-album li jismu Explorations li huwa fost diversi albums li tistgħu tivvotaw għalihom għal-komplement ta' dawn il-ġranet qabel il-poddata li jmiss fejn narawm li ma kien l-album li jintom sa tażlu fost anka l-kategorija l-oħra li hemm minn diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena 2016. U ħanħallu dak il-materjal u tip ta' materjal hemmhekk u induru għal xi ħaġa oħra. Qabel induru però għal din xi ħaġa oħra nfakkarkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi biex irdejjem nisma' minn għandkom jekk tikkuntattjawni permezz ta' tonysan.com dak huwa l-mod preferit tiegħi, però subuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter u anka il-YouTube jekk tippreferu ssibu il-video ta' din il-poddata b'dak il-mod. Grupp tal-hip hop bil-Malti ġdid jismu Progressi Lesti. Minn għandhom se nisimgħu kliem ma jaqblux, moħħna ma nħabblux. Ejja minn hemm wad bilna l-beat producer 2016 Fishkart MC Bob Jider mux let ikun ġuġ għalek Progressi lesti waħna ċerti żgur issa tad-dar saru għandiki waħna il-futur u għal min qal li aħna il-nixfa fuqhom imbur Daraħin illi tisma' ir-raġun għaliex jien kont raġun illi ngħid spiċċa qabel tifhem l-ewwel kidba nuri punt dak li kif din id-diska għaliex isset nara l-bob reġa' beda riżla. Hemm xi problema li rġajt għamil bidla xi żobb triduni nagħmel nħobba wisla ġor riżla il-qasrija tan-natura ma mpejjeb is-sintetik iżda mpejjeb pura ma naf xala qatt ma huwa legali asli din hija xi ħaġa fatali din mhux droga x'fajt imnalla kienet din il-foga Tatni ir-rap, tatni effett li nitkellem fuq dan is-suġġett u nirrima bis-stil mela urihom sieħbi u tihom dak it-tim Kulħadd jipprova ma jissokra dil-logħba bl-għoda tħanna fil-moda mhux nobod nomada bla skola fil-vodka biex tara rodda nodda bis-sola ħalqi bis-sola nonna Silvjola bek neqpa nis-soda għax 2016 bdejna ġo garax isma' minnu ma natet kessax għax id-dawr ta' żgur ma tarax Fishkart deħlin bil-mod il-mod imma ċert li aħna deħlin bis-sos mhux wieħed għal tnejn ma ma tagħmel xejn nibqgħu għaddejjin tarana lik ġejjin nibqgħu deħlin fin niflu għalik bħala kompetizzjoni iżabbu magħna nkissrulek l-illużjoni wara li tisma' kompożizzjoni lirika tagħna tal-maġija isa l-isbaħ penġija magħmula bil-Malti tagħna ġejja mill-għana imma aħna li bnija moderna u mhux se tispiċċa x'fucking għal dejjem ħatibqa' eterna. Rajtu xqal il-bob dak it-tip tieħu gost ma li tħoss vera sejjob zoq spirtu pron dejjem hip hop ngħidlek Bob banditor f'dan ir-rakkont jiena mort fil-font indispost xorta qasdor il-missija ħatta valenu qatt pass lura ħadd tortura nista' ngħid li veru biss almenu kif wasalna mhuwiex misteru Jaw Dejjem nara kif se nsib biex inġib stil kattiv noltoq ftit b'aġġettiv effettiv ħalli stil nibqa' nżid kif trid Bob intik dal-invita għal kull diska basta kliebna qatt ma jispiċċa Fuck this shit Progressi Lesti hemmhekk il-hip hop il-Malti bis-silta kliem ma jaqblux moħħna ma nħabblux. Hawnhekk forsi jkun tajjeb ukoll il-fakarku fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project kif għandna nsejħulu minant il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Mekka sibu xi ħaġa li torbat ma' kull poddata imma kam mhux biss ma' kull poddata ma' ma' kulħadd illi nisimgħu f'din is-sensiela ta' poddati jew tal-anqas dik hija l-mira tagħna. Biex nagħmlu llum xtaqna li norbtu ma' xi ħaġa oħra li jisimha il-proġett, iva, il-proġett li jismu il-proġett forsi qed isegwuh ukoll permezz ta' Television Malta bħalissa hawnhekk dan il-proġett interessanti bbażat fl-Etjopja organizzat mill-Missio. Imma silta mużikali wkoll li ħarġet minnu mingħand Toby li kien fost il-parteċipanti hawnhekk se nisimgħu l-vuċi ta' Raquel Galdes li jisimha We're in this together. In this together
Should we give a helping hand before it's too late? We're in this together. You walk among friends. Let go of your pride and hold out your hand. We're in this together. We're in this together. Uffiċi ta' Era Keleme bil-mużika ta' Toby mill-proġett We're in This Together ġibna fit-tmiem tal-poddata tagħna l ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-kib miegħi Tony Sand. Fakirkom li fadal biss ftit ġranet biex tivvutaw għal dawk li kienu disco recordings oħra fost il-favoriti tagħkom tal-2016 bħal dejjem permezz tal-website tonysand.com. Aħna fil-poddata li miss inħabbru min kienu rebbieħa f'kull kategorija illi għażiltu minnhom. Sena ġurnata darba oħra mela jiena Tony Sand minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.